football khovela left back langsar purple English defender Luke Shaw hi kumsang ka jakwa somkwa panga July ni som pahni khan United Kingdom Kingston upon Thamesa alo pianga apian ni hian Miller dang piang ve an tam khop maya kum in angloma se James Rodriguez Brock Lesnar le Google CEO Sunar Pichai tenen an pian ni ain ang ane Luke Shaw pa hi Paul Soni in anu hi Joanna Soni a chung kore thei pakber lutuk ni lovin chung ko van tlang takan ni a anu le pa te hian tuna adin huna thlen theinan hian kong harsa le bum bau zong zonga an fa pain football a khel theinan full support an petlak thina so po hian a hlo thlen na bul chu a chung kwa te hi an ni thu a soi fo thina ni so hi England chim chaklama om Surya Seilianin Riders Enterprise School Harsama School akal thina July muna chuan anau panlai hun hi mang ani Luke Shaw hian anau panlai atangin Chelsea legend Gianfranco Zola angai sang MMA Chelsea atan phana chan berpo ni in engtik nia emo chuan London club ta na khelve thei chu adu thu sam ani thina kungriat mi la kani chuan football academy som tumin try la nei zui le a hemi tum hian so hian Chelsea development center Guildford a om hingi na khela khel chelem lo ma se so hi academy a registration pack ani ta chuang lova a be se masa chu a tham ral ani ve ta der mai ma se Luke Shaw hian be dong du mai lovin football thuk zo ga lu chil du na chu anei lian zela kumsani pakada chuan school kalna muna club pakhat Harsam chu zomin heta tang hian so hi molasi junior a ahun laya football academy lian jok le changtlung zoka ain son le a heta hian a che that em awangin Southampton chuan an scout te tirin an en thla a kumsani pathum alawin her chome chuan English club lun Southampton chuan an hne na football zir tura somna thonin sensa hian sangni pathum atangin sangni som pakhat thleng khan academy stage football tlang takin Southampton player poimua ain hlang kai zui ta hial ani ti chuan sangni som pali khan Manchester United chuan la lutin heti hun lai hian United tin teenager an la lu to zong zonga manto bar record asiam ta hiala United hi pan makta duai som thum velin azom ani Manchester United azom kum hian anau pan laya atu thu sam thin pakhat anram England tan inland turin ko ani ta boka atan chuan kum sangni som pali hi kum du om la chin chia tlak tak ani United ta om nu hian Champions League match PSV nen anin khel tumin ake tiakin hemi awang hian khelmola hun re tak inland theilawin annuwa ero opposition pa ngaya thatakin ain khele theya liamin atlak bok ve fawa wang hian ma ason chak tur ang po in ason chak theilo ti chu khothang media te po in achung chang an soidan langsar tak ane Luke Shaw hi sports site chen khat chuan fit dule inches khada sang ni in an tar langa ma se khovel huwa pa site din plak MMI transfer market chuan fit nga le inchi som angin atar langa hei hi adik jok ome United azom nuwa hian League Cup Europa League trophy le Community Shield te achoi to a trophy la choi tam lutuk lo ma se football khovela le fek thaber pola chiartel thin ani phaka a kherera awang lai hun amang tran don chau bok nen to tlinna sang jok a chan zel po be sei ani League Shaw hian a kherer tirlama nula chelo MMI Selby Billingham nen in kopin indu ton takan ni thina ma se soan United azom khan anin ka hi thalo zuin mun thana om ve ve chunga in koprem rang chu an tlin talova anin then nu hian so hian tuna a kopuirin om tak mai Anuska Santos sitongin hun rei tak van tlang thiat lutuk lowa anin zui nu in zeb reng thei ani bik lova tuna chuan fa te hial an kara apiang to ani